muri leta ya Oyo yo muri Nigeria abantu babiri bapfuye abandi 70 barakomereka bitewe n'ibyaturikiye ahantu hatuwe. Ubuyobozi bwatangaje ko hatangiye gukorwa iperereza. Imoroni mu murwa mukuru w'ibirwa bya Komore hari icyuka cy'ubwoba gifitanye isano no kongera gutorwa kwa Azali Assoumani. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi basabye ko amatora ateshwa agaciro mu gihe abashinzwe umutekano bo biteze ko abigaragambye bafunga imihanda. Muri Kenya abashinjacyaha bafite kugeza mu mpera z'uku kwezi ngo babe bamaze gukora isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe bw'umuyobozi w'idini Paul Nthenge Mackenzie nabo bakeka ko bafatanije mu kubeshya abantu kwiriza ubusa kugeza bapfuye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ari mu ngendo mu bihugu byo muri Afurika. Uyu munsi yakiriwe na mugenzi we wo muri Togo Robert Duce. Kuva muri 2013 yakunze gusura Afurika. Umujyi wa Agadez wo muri Niger uri mu butayu wongeye kuba ihuriro ry'abimukira. Abasirikare bahiritse ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi bakuyeho itegeko ryakiragaho iteka ibikorwa bigereranywa nk'icuruzwa ry'abimukira mu gihugu.